أي ولا معجب بمبي ويكون برغوسني يعني ويران كون كانيم كو يكون نياكوني جام هجتا مون so haari tan yaran ƴiƴam ha deedi ngel fuccito kisa so nande heeɗi ko ndede hen tan heɓata gurdam moƴƴam aw ka rajulin fi qimmati jabalin yarahu nnasu fi sahli kannamli wa yarahu nnasu fi lqimmati kadarrahu wala yashur eyi ƴeew jooɗaɗo hoore mum mawnikiniɗo ɓurniɗo eyyi o way kono gonɗo dow kaƴal towgal omo sowno yimɓe lesso ina mbayno kordolle ni eyyi kanko o yawo yimɓeɓe batte ɓe pamɗe guite makko o andanno yimɓeɓe ne daramo toon kanko o wayno mettelel ni kono kanko o tinani nden hunde par ce que sa mawnikinima ɓurnima yimɓe sikke an ɓuuri ɓe waɗi ɗum e ɓeccema ɓen to jogatma ɗo ɓuuri bonde to nannguɗa ɓeɗo aw huwa kassumbulati lfariga min alhabbi bayna alsanabili lmamluati bilhab tajiduha rafiatan ra'saha bayna sadiqatiha wa suwayhibatiha ma annaha la tasluhu illa alatan lilhayawan والمملوءة حبا مثقلة بالخير قد انحنت في رؤوسها ككريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع وانحنى walla mbi mawnikino way kono camayal tan ŋoñagal ha laaɓi hay gabbel ala hen sirgini hakkude cammeje baɗɗe gabbe ɗe ina anda baɗɗe gabbe ɗe koko jungini ina juuhi batte no mbaye teddude batte ganduɗa moƴƴere nayi mum en ƴeewa ŋoñade ha laaɓi ala jamde nana sirgini ina sikka hono mun ala taw hay hunde nafata sona taƴede wedde ko hondani jeeyaɓe Allah ɓe mbi kala joguiɗo moƴƴere nde moƴƴere ma ɓeydi hewde fof ko nden ɓurata yankinade ɗum woni ganduɗa ko jeyeten sammere ɓurde hewde gabbe fof ɓuuri yankinade e jeeyaɓe Allah ne ko noon tan mbayi tawi noon ko amma natijatu wannatija muhsiya fa naudu billahi min alkhisyi walbawar joni ko heɓde mawnikinare ko hoko soñete hen hoko dañete hen hoko ganduɗa résultat o ko bonɗo ina hulɓini eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu men e gacce kala mawnikiniɗo ko gacce doki ɗum يحرم المعجب من توفيق الله فالخذلان موافق له ومصاحب له سأصرف عن آياتها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ƴewneɗɗo mawnikiniɗo ko hawrude gacce tan ko malaɗo gacce ko booɗaɗo eyi koko jori woppidode bone mum tan wonno jomiraɗo wi aya jaam qur'ana ɗe o wi mbeɗa fawi oncude ɗe yimɓe mawnikiniɓe ganduɗa e dow leydi Allah ko alda e gonga ko ɓe woni kala koɓe jii ganduɗa kawniɗe Allah ɓe gonɗinta soɓe jii lawol moƴƴere jaam ɓe nanggata soɓe jii lawol majjere noon e bonande ko toon ɓe nanggata ko hondani وتبعا لذلك ينال غضب الله ومقت إن لم يتب وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة من كبر ko hon noon heɓete hen ko tikkere Allah e kuuto e Allah so jomum tubani gadi tabiti annabi sallama o wi kala ganduɗa mayɗo mawnikinarɗa e becce mum ko jeygol fayi wa sabata aidan man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiya Allahu alayhi ghadban kala kay mawninɗo hoore mum e nder wonki mum a mawnini hoorema e nder ma a fayi yaade a jaaƴal ngal a changi ngal a batte ñaaƴo e waso o wi an o hawrata e Allah ko Allah ne tikkani ɗum tawi o tubani kono eɗen muuli Allah ko hondanani summa hen hawal mujabu waqtal mihna ina anda aduna o ala e nokku goto tan ñande fof ne weeli heɓata ko e ñande fof tan ina weeli ala ma dañde welani ko hondani so fitina ari walla caɗele gaari e neɗɗo joɗaɗo hoore mum Allah woppi dammo e hoore makko Allah wallatamo par ce que li annahu lam yahfadillaha fi rraha fa jadirun bi an yuhdala waqta almihna taarraf ila llahi fi rraha yarifuka fi shidda jeeyaɗo Allah saɗi Allah walluma so caɗele gaari a yankinan tan to Allah ñaagoɗa Allah ballinoɗa Allah gila ganduɗa caɗele ɗe garani so ɗum arema Allah walluma mbawino annabi Yunus ni de caɗele are mum Allah wi ay in lawla annahu kana sonano kanko omo hewno cuubinali ko ni goppiranno momi nder leydi lingu ay fir'auna wonno waɗaka barke kañum alano ardinano moƴƴere nde caɗele gaare makko nde wi omo tuuba nde Jibril waɗi ɓakkere hunduko makko wi o sukku wona ɗo kay والمعجب عرضة لانتقام الله العاجل والآجل بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها في يوم القيامة ko hondani neɗɗo ganduɗa joɗaɗo hoore mum e joftu Allah koko arata e makko yaawi leeli annabijo wi gorko goto no yahanno batte cumtiɗi no mbayi yodde ni ewo omo ñeesi yani hoore nde omo yeesinde ha feewi omo ñaaƴa e yaadu he tan Allah munnimo nder leydi ha joni omona diiƴa hen ha yawmal qiyama ɗum woni ganduɗa e misleteɗo ko qarun e ko nande nden hunde ɗum noon jeeyaɓe Allah ɗiɗo ñawuji bonɗi hoko addata sababuji majji ina anda ñawoɓe fof ko heewi addude ɗum eyyi ɗum noon ƴeewen ko addata ɗiɗo ñawuji kadi tawi kadi safara mum kadi no woodi hono safrotte hono cafrotte tawi ko asbabuji ɗi walla so ganduɗa bawa'isuji ɗi ina jeeya hen gueɗe seeɗa ma en kaala yakunu يعني السبب أراقة الأصل والنسب مع أن النسب لا يقدم ولا يؤخر كلكم لآدم وآدم من تراب لا ينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو لا يكون أهون على الله من الجعلان
allati yudahdihu lharu bi anfi e woɓɓe noon toon addantaɓe ñaajje ɓe mbi kamɓe toɓe giwiɗo no foori ɓe mbi kamɓe ɓe nandani hay goto asko kamɓe ɓuuri towde asko ɓuuri wonde yimɓe mawɓe ko gonga asko no woodi e aduna ɗo asko ma no towa no lesɗa kono noon annabi sa sallam wi awa yimɓe fof jalde koye adama fewna koye leydi annabi jo yimɓe curode yahoɓe no mbasoro babiraɓe eyyi taw babiraɓe ɓe tawi ko hefereɓe ɓuuri jasde banggue Allah hay ñeɓereje ƴettoɗe juuɗe mum e koyɗe mum no nana e doodi annabi sallah sallam haali nden hunde ina jeeya hen kadi a sadara qabla tafaqquhi wa nadj woɓɓe kadi ganduɗa pina tan e Allah rokkuma place towɗo joni tan heeɓi jawdi ha heewi walla janggui tan heeɓi place towɗo tawa ala ko pamɗa e diine ala ko pamɗa e aduna he e tan donc fewde hankkadi yaaduma ndu ronka tan dartade hankkadi ko ñaajje tan e on ñaajje tan e ɓurnade haalde haalaji booni eyyi ɗum woni ganduɗa jomiraɗo wi falawla nafara ko haɗi yimɓeɓe jangga kala ko keɓata kam tawa aɗa andi no kanɗa wadde sa heeɓi place towɗo ganduɗa ko Allah rokkuma wona tinnare ma wona daɗugal ma tawi ko jawdi kemma ganduɗa ko Allah rokkuma ɗum woni ganduɗa kala ko keɓɗa ganduɗa no hani nanguirede no hani waɗirede eyyi kono tawi an a fini tan a yimɓe no guddita bafal aɗa naata awa yi hono ma ala cikkata ko noon woori eyi addama yawade yimɓe taw noon ko Allah rokkuma a yettani Allah mantani Allah ndi jawdi andu ko Allah jeeyi ɗum rokkuma tinnare ma heɓatandi dadugal rokkata kanna ko hanno ko dewra Allah goɗɗitoɗa riba tubande nimsa golle maɗa a wattata ko honnoon ɗeɗo gueɗe fof ko haala sababuji eyyi tawi ganduɗa nokku ko ina safrote hol poɗɗe kiiɗo ganduɗa o ñaw bonɗo eyyi hol ganduɗa ko woni safara mum ɗum kadi toɓɓina godima dañi ko kalɗe hen e banggal ha joni en ñaagui Allah enen foof Allah dandu men e ɗiɗo ñawuji bonɗi awalan al ilmu wal yaqin bi anna al minnata lillahi azza wa jalla fama udita min mawahiba wa qudurat wallah qadirun ala yaslubakaha ma bayna ghamdati aynin wa intibahatiha la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid ko honnoon ganda jeneneɗa kala ko keɓɗa moƴƴere Allah rokkuma wona tinnare ma wona dadugal ma eyyi kala ko mbawɗa rokkede e banggal kattanɗe Allah no wawi tettude joni hakkude ma jango yitere Allah wi so manti Allah mi ɓeydana moon so jeddi on gubbi moƴƴere Allah wi lebtam ɗe ene boni de ko honnoon kadi mina dawa khidmatu man hum dunaka martabatan wa ilma tawi Allah ɓamtima ha dow ay gollana ligganoɗa yimɓe ɓe ɗaminɗa an ɓuuri ɓe e jooɗoɗa e mabɓe wo mujalasatuhum wo muakalatuhum wa shi'aruka miskin bayna dhahrani masakin e jooɗoɗa e mabɓe ñamda e mabɓe jalogal ma ka miskinel hakkude miskineɓe kono yoɓe ɓooso yoɓe mbife yoɓe ɓamte dow eyi a waɗi an ɓuuri ɓe ɗum ɗon gasatade annabi jona noon wiide faman wada nafsahu duna qadri rafa'ahu nnasu fawqa qadri sa waɗi hoorema less to gonɗa ɗo Allah ɓamtuma sa ɓamti tan Allah nawete less annabi sallam wonde sahaba o wi ko min hirsata dammuwol ngol goɗɗo wi ko min huttat o wi ko min addoyta leɗɗe annabi ji teno waare fukki ɓe juuɗi ɓe mbi min golliri kay ko ha pofteɗe o wi ala Allah no añi neɗɗo paltatoɗo hoore mum hakkude sehilaɓe mum ina jeeya hen kadi annadar ila man hum fawqaka ilman wa manzilatan wa amala وإن عجبت بعلمك فاعلم أنه موهبة من الله وانظر إلى من هو أعلم منك علما وفوق كل ذي علم عليم tawi an a yeeɓama mbiɗa hoorema kala ko gonɗa no won gonɗo dow ma tawi ko gandal wondatɗo ma tawi ko jawdi won ɓurɗoma e tawi ka waɗa ko gandal ma andu ko dokkal Allah noon ƴeewa kadi wonma Allah rokki toon gandal ha ɓuuri ko joguiɗa ko kadi Allah wi kala joom gandal won gonɗo dow mum ثم تأمل عيوب النفس ثم جد في محاسبتها أولا بأول وأنت عارف بنفسك كل منا يصف أواني بيته ومحتوياته ورب البيت وأهل مكة أدرى بشعابها ko honnon kadi bani adama kala no jogorɗa martaba e teddungal ƴeew aɗa jogui toon aybaji ha heewi waɗa feere keɓa ɗino aybaji giwa e ma bani adama neɗɗo fof ɓuuri andude hoore mum neɗɗo fof ɓuuri andude ko woni lobbudu suudu mum ko woni wakandema an ɓuuri andude makka naɓe ɓuuri andude joolikaji gonɗi toon ɗi wal ahmaq man zanna an la ayba fih woni puyɗo ko cikkuɗo ma to min kam eɗe timmino mbamini hannde ala ko manque am eyyi on woni puyɗo ando hay hunde anda taw wa ahmaqu minhu man yara uyubahu khisala ɓuuri on fuyde no woni puyɗo fuñuñuñu ko aɗa jogui ayibaji an aɗa ñaaƴirade aɗa sikkama taw ɗum ɗo ko ɓuural tawa ko jasere ma anta illa abdum mukallaf aɗa wiya min hoko gonɗa ka majjugel tan neɗɗo bani adama fof ko maccuɗo maw'udum bil adabi in qassar marjubum bithawabi in itamar muallafun min aqdar mashhunun bi awdar sa'irun ila jannatin in ata'u illa ila nar ajarana Allahu iyyakum min an-nar ƴeew bani adama gandirta ka maccugel wonko Allah wiya fewnu sa fewni feewi o yomma sa bonni a ganduɗa o fiima maccugagal na diwa ɗo ɗum tan woni maccude halfede awa enen fof ke maccuɓe Allah kadi ganda kadi an o aɗa fotana moƴƴere sa timmini a waɗi ko Allah yamirma ko ewa aɗa hulɓina aɗa rentinira bonande sa salima ko ɗum woni wonde maccuɗo kadi bani adama ganda kadi pewnireɗa ko gueɗe nefniɗe mehe gueɗe torloje toje sa tinnima jaaha aljanna sa ɗoftima ɗum woni sa salima kucca jeygo eɗen mooli Allah
goɗɗo wi e jimi makko kayfa yazhuma arrajiu abada dahri dajiu huwa minhu wa ilayhi wa akhuhu wa radiu huwa yadcuhu ila alhussi bi sugrin fa yudiu. hono neɗɗo yiyata mawni kino gueɗe gonɗe reedu ma ɗemata yiyataɗe. ƴeewa bani adama aɗa jen gueɗe nefniɗe an e majje jooɗotto gummotto gundi jamma ñalawma ko hondani so ɗe noddima yaya boowal ƴeew so wiyama yaya dow wuuro tan joni joni a yahat sa noddama tarodde tan ko joni joni sa yahan tan a woppan tuuba ma. ɗum woni ko wiyete ko bani adama ala ko mawnikintoɗa. law fakkara annasu fima fi butunihim mastashcara alujba shubbanu wala shibu hal fi ibni adama gayru rasi makrumatun wa huwa bi bid'in min al afati madrubu أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والصغر ملعوب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. goɗɗo yi bani adama sono miijotono ko woni deril he ewo yaata omo ƴeŋo walla omo oña koyɗel ngel o wimata bani adama ko hoore ndi wiyetena teddina kono ƴewde hoore nde gueɗe defniɗe gonɗe hen ɗe. ƴeew ngal ɗo kinal ɗeje ngal so maɓɓama ko yaltata e makko ko ɗeɗo piipe ñitte nefniɗe walla nduɗo hendu ganduɗa ko yaltata nofuru hendu ganduɗa siccundu bondu ko honno guiteje ɗe so ñawi jeeyado noon ɗeje joole eɗen muuli Allah jiiɗani kay lesto ko eɗen muuli Allah. bani adama wiya waare seese eɓe ganduɗa gonɗa ka leydi koye leydi giwɗa koye leydi mbatteteɗa ka jogorɗo ñamede janggo e jaam. ɗum woni jimowo pulaar o wi hey neɗɗo sa wemani woppata mawmawu ar wonde maɗa ko soɓde wattan jibata ka guirɓe huudu suru hewdu bawle e goppe fof woppidde hendu ko aadima ɗum serata. ɗum wa tammu nasi arafahum bi naqsihi kama qil ɓuuri timmude hakkille bani adama fof ko ganduɗo ustano ko wone mun o. wa min addawai attadabbur wa nadaru bi sirati rasul walla tawi ɗum fof nafanima ƴeewe annabijo ɓurɗo tagore Allah nde fof ƴewno wano yankinade wowa seyyidu walade adama. bani adama fof ko adama jibinno ko annabijo woni mawɗo. wa hayru man dabba ala sara kanko ɓuuri moƴƴude kala ko darino e dow nduɗo e leydi. kana yajlis alal ardi annabijo joɗotono koye leydi ko honno no ñama laal makko e dow leydi. wa yujibu da'wata al mamluk wa yarkabu al himar wa yaqulu innama ana abdun akulu kama yakulu al abd. annabi sa sallam o jooɗo e leydi so maccuɗo noddimo galle mum o yaha o nooto taw ko takura tan walla buuɗi ɓe ndefi annabijo waɗɗo e mbabba o wi min ko maccuɗo Allah ñamami kono ganduɗa maccuɗo ñamirta ndani. يمر بالصبيان ويسلم عليهم كان يكون في مهنة أهله فإذا حضر وقت الصلاة خرج إلى الصلاة كان يخيد ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. لا يأنف صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم يدعونه إلى خبز الشعير فما يردهم. ƴeew annabi so wirtima cukalon e dow lawol o yaha o salminaɓe goto goto soɓe noddimo kanko annabi sallam golle galle makko foof so feccitde leɗɗe en so ñodde cumci en so ɗadde paɗe en kala ko gorko ina golla nder galle annabijo no galla fewnude caali en fewnude leɗɗe en ko honnani so waktu ino yalta o juuloya o ñoota cumci makko o ɗata paɗe makko kala gollo gorko no golla e galle o golla. kanko annabijo ɓurnaki yaadude an debbo wundumbaare mo joom galle mum e noddamo deeyamo miskineɓe ndeyamo kanko sallallahu alaihi wasallam o yaha to ansariyankoɓe o salminoyaɓe o yaha galleji sahaba kala mo hatti o yaha ha nder galle mum o salmina ɗum ñama da koko on wadde ɓandu e terɗe. kanko sallallahu alaihi wasallam kala e mabɓe mayiɗo o yahan janaza mum e debbo goto mayno fittanno miside annabijo on mayri ko jamma ɓe gañi findinoydemo. annabijo hattimo wi oɗon ɓe mbi o maayi noon ko jamma tan o mayri min gañi findindema. annabijo wi jehen ɓe kucci ha to guenal to annabijo juule makko. annabijo sa sallam ko ni wano yankinade ko hondani kanko sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko ni way noon enen wiya ko yankede caggal on kanko sallah sallam. fa kullu fi'lin karimin kana fa'ilahu yuhyi alquluba wa yuhyi mayyita alhimami. kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam kala gollal ganduɗa teddungal ko ngal o gollatno kanko sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi kanko gurnama ko ni waydani yalinu li kulli dhi da'fin wa ajzin wa kam lana li dhi jahlin falana rasulun yahmilu al-atfala lutfan wa yaj'alu atiqayhi lahum hisana wa yakhtasiru al-qira'ata hina yabki sabiyyun wal muwaffaqu man alana fa akhlaqu ar-rasul lana kitabun wajadna fihi aqsa mubtaghana fa izzatuna fa qudwatuna li shama'il mustafa fa izzatuna bighayri ad-din dhullun wa qudwatuna shama'il mustafana. kanko sallllahu alayhi wa sallam ko ni mbiɗen o wayi newade hay bani adama cattuɗo yino wayi newade ni newori batte neware makko kanko sallllahu alayhi wa sallam ko hondani o newano kala neɗɗo moyi ko donkuɗo walla mo sellani yimɓe ajaza en du'afa annabi sa sallam newanoɓe teddinaɓe kanko sallllahu alayhi wa sallam ko hondani mbiɗen kanko sallllahu alayhi wa sallam o ɓama simore junde o nana cukoyel ina waya o raɓɓiɗi ina jangde nde wi cukoyel ngel hoto yumma o sekande ngel kanko sallllahu alayhi wa sallam. kala golle guiɗen mbiɗa o golle nder galle makko goɗɗo wi se mbiyeɗen dara teddungal ko wona diine l'islam o en keɓata ngal teddungal
ko honnon den se mbi eden dara ha joni nyimtinorgal ko wonande Allah sallallahu alaihi wasallam en majjantan annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhlaqur rasul lana kitabun wajadna fihi aqsa mubtaghana e ganda jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam din tan yonani men ko wiete ha joni ganduda nyimtinorgal en kebi hen kala ko ina yona men kala ko ina yona men en kebi dum e jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam jikkuji makko no wurtina bernde ina wurtina ganda neddo mo himmi mun mayno yulatifu ahlahu akrim bi zawjin yu'iffu al ahla yaghmuruhum hanana annabi ko nawani do yimbe galle makko buri teddude kala jom galle o nefna galle o fu ko mojjano wurtabe hunde mojjere cagatagal kanko sallallahu alaihi wasallam kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko jultono mo turo o mo juula yimbe ngar cukolo ngar ngabbay do makko o wada hankade wonno puccu wonande be ni be ngabba hen kanko sallallahu alaihi wasallam kanko woni mawdo leñol ngol zaimul qawmi khadimuhum fatuba liman khadama ar-ra'iyata aw aana e kanko woni gardido yimbe kadi kanko woni liggantodobe kanko sahababe so ngari o daroto o dado ha tiida bangal misire sono ma he annabi woni hoore bangal golle tidde fu annabi sallallahu woni hoore diller mawdo wadi madina do jamma aw yimbe fo laawi cikki yota heferebe ngarani jane mabbe ndega annabi humti puccu mun o yaari no waddiri non hay fayna hay hunde o dogi haw andi ko diller nde ko ndeko ndima gondo laawi no ton bocciti kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi ha ton o arta sahaba e potte makko ngari ƴewde ko woni annabi e nduttude ko puccu mani tan bocciti no kanko sallallahu alaihi wasallam zaimul qawmi khadimuhum fatuba bela wodani kay balludo leñol mun yani balludo gaynanteri mun balludo leñol mun balludo wuro mun balludo rendo mun ko dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam wadi goddo wi tashabbaha bir rasul tafuz bi dunyan wa ukhran wa shaqiyyu man istahana nyimtin annabi sallallahu alaihi wasallam keba malal aduna la kara fof woni malkisado borado gay ko ceifiddo calido ko annabi addi ko so yama dum do ko sunna annabi tan mettina walla so yama sunna tan wona sunnade ko jogi ko siko dum woni sunna annabi ko golle annabi jikkuji sallallahu alaihi wasallam eden nyaagi jomara subhanahu wa ta'ala eden nyaagi Allah yo Allah faabo yo Allah yaafo en kala ko kalden hen ko hawre sawaba ko mojjere Allah mere tawi kadi en gofi en puuri hen eden biya gobo fu ko gofo eden nyaagi Allah yo Allah yaafo timmal ko Allah wodani ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما بارك